अमरीकी नुमाइंदनि वारे ऐवान जे अॻूणे स्पीकर ऐं रिपब्लिकन पार्टी जे सीनियर अॻवान केविन मकार्थी चयो आहे त पाकिस्तान आलमी सतह ते चीन, रूस, ईरान ऐं कोरिया वारी इतिहाद जो हिसो न थींदो छाकाणि संदसि अमरीका सां तारीख़ी तरह ते वेझा लाॻापा आहिनि। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन जे शहर मिल्वाकी में रिपब्लिकन पार्टी जे 4 ॾींहनि वारो कन्वेंशन मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें हुन स्टेट डिपार्टमेंट जे इदारे फॉरेन प्रेस सेंटर पारां पूरी दुनिया में आयल परॾेही सहाफ़ियुनि शिरकत कई। ब्रीफिंग दौरान अमरीका जे अॻूणे स्पीकर जो चवणु हो त रूसी सदर पुतिन जी चाइना, ईरान ऐं कोरिया सां इतिहाद खे ॿियनि आलमी जंग खां अॻु हिटलर जे जापान ऐं इटली सां इतिहाद सां भेटे सघिजे थो, जेको दुनिया जे लाइ ख़तरनाक आहे। ब्रीफिंग में शामिल आवाज़ टीवी न्यूज़ जे सीनियर एंकर पर्सन फयाज़ नाइश जॾहिं खांइसि पुछियो त हू इन तब्दील थींदड़ आलमी मंज़रनामे में पाकिस्तान खे किथे ॾिसे थो, तंहिं ते केविन मकार्थी चयो त पाकिस्तान रूस, चीन, ईरान ऐं कोरिया वारे इतिहाद जो हिसो न थींदो छाकाणि त संदसि अमरीका सां तारीख़ी तरह ते वेझा लाॻापा आहिनि। This is Fayaz Nair from Karachi, Pakistan, and you were talking about the alignment of Putin with China and Iran. Where do you see Pakistan in this changing or in this global alignment? I don't see Pakistan with them. I mean, Pakistan and America have had a long history of a relationship, and I see when you don't question where America stands, I think the world is safer. It's just like any other relationship with any other country. If we're honest on our stance of where we are, we've had a long history with Pakistan. We appreciate all the help Pakistan gave us when we were dealing with Afghanistan. And we had our men and women there as well. And I think we should build on that. And from the relationship from many of Pakistani Americans today and how boldly and much they love America, I think that bond has even been stronger. I watched that in Congress itself. And so I feel very good about the relationship.